I onda Velimir Stjepanović, Srbija 1.46.79, zlatna medalja za njega od pre 2 dana na 400 slobodno. Vidjet ćemo koliko će naletu Velimira Stjepanovića moći da odole i Biderman i Anjel. Po načinu plivanja kako je plivao Anjel, ne bih rekao da može da se uključi u borbu za zlato, ali nikad ne reci nikad. Ajmo da ispratimo trku od početka. Opet sjajan start Velimira Stjepanovića, 0,62. On ubedljivo ima najbolji start od svih plivača u Evropi, to je sigurno. Takođe dobro startovao i Dominik Kozma. Pliva tamo u stazi broj 3. Za sada Dominik Kozma u blagom vođstvu. Odnosno Velimir Stjepanović, 24.53. Na drugoj poziciji Dominik Kozma. 200 iza Velimira. Peter Timers, treći. Zaista uzbudljiva trka. Velimir Stjepanović tamo drži dobar ritam. Dugačak zavesaj. Sada tamo pojačava u stazi broj 8 i Filippo Magnini i Sebastian Verschuren. Velimir Stjepanović sada za nijansu ispred svih ostalih. Moglo da isprate to ostali. Stjepanović 51.08, sekundu brže nego kada je krenuo na 400 slobodno. Tamo u stazi broj 2 pliva dobro i Peter Timers iz Belgije. 22 stota zaostaje iza Stjepanovića. Od 100 do 150, tu se rešava trka na 200 metara. Stjepanović i dalje prvi. Biderman je jedini koji ga prati. Može li isprati to Paul Biderman do kraja ili naš Velimir do kraja? Sada na 150 metara Stjepanović 600 ispred Bidermana. Dominik Kozma na trećoj poziciji 46 stotih. Sada kao da Biderman preuzima polako vođstvo. Ide i naš Šas takođe, bori se do kraja. Velimir Stjepanović ide ka novoj zlatnoj medalji, čini mi se Paul Biderman ili Stjepanović. Rešava se sve u posljednjih 10 metara. Zaista fantastično uzbudljiva trka. Biderman ili Stjepanović, ko će doći do zlata? Stjepanović! Zlatna medalja za našeg asa u zadnjem metru. Neverovatna trka. 1.45.78. 1.45.80, Paul Biderman samo 2 stota razlike. Ne veruje Biderman, ali pruža ruku našem asu. Zaista fantastično, želeo je to zlato Velimir Stjepanović i dobio ga je. Fantastična zlatna medalja za Velimira Stjepanovića na kraju. Iza njega takvi jasovi kao što su Paul Biderman i Yannick Agnel. Yannick Agnel na kraju ipak na trećoj poziciji 1.46.65, 1.46.78, četvrti Kozma, pa onda peti Timers, šesti Verschuren, Lobuzov i Magnini. Drugo zlato za Srbiju na ovom šampionatu, drugo zlato za Velimira Stjepanovića. Izrasta u velikog asa. Naš reprezentativac, evo vidite i njegovu radost, sve je usmerio na 200 kraul nakon eliminacije od jutros na 200 metara Delfin i Velimir Stjepanović dolazi do druge zlatne medalje. Svaka čast Velimire. Paul Biderman drugi, Yannick Agnel treći. Razlika u visini između Stjepanovića i Bidermana, eto koliko visina ne mora da bude presudna u plivanju, koliko se misli. 183 cm visok Velimir Stjepanović, 193 Paul Biderman, ali evo vidite za 200 brži Velimir Stjepanović od Paula Bidermana. Saslušajmo sada na miru himnu Srbije.